Baadhi ya watu kila mmoja anatoa hisia zake, lakini hisia watu walikuwa wakitoa tangu wakati baba yuko hai. Kwa hivyo hata sasa hivi watu wakitoa hisia zao, it means that the party is still very vibrant and alive. Lakini muhimu zaidi, sote ni ndugu, watu wataitana, tukae pamoja, na muhimu zaidi ikifika mwaka 2027 hata na mimi pia si vibaya kama ninyi kama wana Mombasa museme kwa gavana wetu hayuko katika chama cha upinzani, yuko katika serikali, ama namna gani? Kwa hivyo tuingie kisawasawa, sio tumeingia hapa mguu haujulikani uko nje, mguu haujulikani uko ndani. We want to negotiate something that is going to be feasible for our people. Tujue tukiwa tuna negotiate, tunajua ya kwa sisi kama ODM tunapata wizara kadhaa, tunapata nini. Hata pengine yeye mwenyewe president aseme kwa mimi nimeamua nitasimama kwa chama cha ODM, you never know, si alitoka hapo pia yeye ama namna gani? Sasa watu wanaanza kuassume ya kwa tumekubaliana jambo fulani na hata hatujakaa juu ya meza, na tutarejea chini mashinani, hata nitarejea kila ward kuuza hii sera. Mbere na nteto cietu akariba mairi thatu icio mbunge Kaigembe Central ni bathombite bunene mubango yo wari waziri wa urimi Peter Munya yo kwa gavana wa Meru mwakene yo 2027 araba gwete kaitene kara ari waziri na thukangiri biashara ya kimera kuringana na po utongori bubatere kuritirwa yamba kuringana na witi na mbere. Mwandiki wetu wa nteto Kome wa Mutia no ina ripoti. Bauni akariba mairi thatu mwena wa njia wodi Kaigembe Central baituritie utuluta wari waziri wa urimi Nthiguru na gavana mbere Meru Peter Gatira Munya nikira bao mwira mbere ye ya kuthunile tekia gavana na kio gikariri mutumuntu ethingia rindi mbere burune yere ya Meru na tietherie waziri wa urimi muno gire sector mira kwa bongo kwanda Meru bamenya batu mantu ambia se mwenge Munya itogomenya mantu ya wetherie ituicio temera yumatiania no to visitiania antu beto bembe na bato ba lazima basave mbesa agenda bona loan ro ayana, lakini antu batiani na ara obanenga loan batisebete nyose bambesa bato kwanda baro etore ito kwanda baro tumeke etore neto me bamante lebareo batore barite baro ereo kenda bato menya tambesi ayana no gari na bato na bato meba yire mbia seto ko to kwanda kuona bamante le bato rete TV ne bato na mogu ya atumeka kwa yana mbesa to me ata antu bato baya antu batiani baya wa mbesa na bato emere umete naona antu bato banembe bamera umete otembia beta atia otembia tuona ende ko munya watu kuloletia muno tuise bora wetheria ngira ndi ete nawe buru Munya siazio kwando setha munye to wetere muno uni nankuira Munya irari kuo nererie kurita ngui na arare mona to murita kumenya aina ena antu ara andikire bakuria maua bakwaracia nteto ciake na no baria ndene mweri mbesa na itu bamenya nende mbesa yu na itu kumeane cia kwenda kuya kucokia ayukie tikia gavana no ntuita mwimwatiite na atongorerie yekera acindirwo ikira itu nende batwe twitayare itumwetere ya kabubutiani kiria gariba banyurite kamwana na kurekana kware no baeta na mbere kuroma na mutumuntu ethingia na MCS barabakariri 38 bariwa batwe Munya untu buwe nabwo bwa kubanga ikundi bya kuria bikiaracia mantu yaku ndene yeyembe ukarioe biri ambia mwiso mweri itukwene na batu tutetikiria birabi kwaruo bionde itukumenya tikantu bakwendete iba isiburo otuthugirie mira yetu tikantu bakwendete, lakini niko kuri antu bakwendete we bari ambia mwiso mweri na wewe muntu utwere siasa ne uringete siasa aka kethira kinya siesi wo bati kwethira uketanira suwa bakalonso na areoro ukiura site binge na areoro te kuya na Ameru kuwa no kwendete kyanga bana ringi mukariojia ndiao nani kwaria na mtu wetu a Mwila oe pio mwekoroke to mizu siasa boye koringa boye na Munya na itukomene wo tumiroko ya ko insight vijana nao na tokiwa kinya vijana baba kwa insight wana ati vijana bembe ni tiani yetu ile nao tutetegere siasa ila muntu wetu
munya na mto wetu Mwila beite na sinao Mwila tebo kwa nga vijana bakuma narora tiania lazibange no babikibiki babambaki yao owe na miaka 5 oitukoni permita okere utengo onge otena kiorokira. Kiripotera Meru TV kumembe Mbita Wakome wa Mutia. Ibwa sana komi wa Mutia nonto baribotu nanjira kinyaniro natuta na mbere na bwasi ari baskuru ya Kairo wandi ya kigochwa isio mpunge kiatigania East ni bamenerete bunene mwalimu mnene wa skuru ni kiraba kuwa na kurwa na witi na mbere asiari baba kiaire bo witi mwalimu no yere mudhanga kaoto na kinyama ya wakairasi na tumira waka kitchen asiari banende iboreti mwalimu kusokia matirio sia wakairasi nikenda wakiboirasi bueta na mbere. Adams Muturia wa Dhirinja na kulikethia Aciari thukuru ya Kairo ndene wonde kigusho gicigo mbunge gatigani Steve itumirite na kumenere mwarimu munene wa skuru ikiraba kuwa na thirite akiangaratene weti na mbere bo thukuru ono aciari baba kiwa mwarimu na thirite itumira matiriri kumba kwithiri gituro kuni obici ya CDF kenda yomba kwithiri Kaira chiende mwarimu akomba kwithira kwa matirio yana kumba kwithira ka kitchen ya thukuru kuringana na contractor wa Kaira chibi inda tumirwa as a contractor ndairo mbie mbake ilazi bina ndene ya Kairo primary school na no tuboko Jackson na bura kwa harakati ya anochoka chukuru gitwererie waka ilazi bitha tumbere kenda na bona araba atonya tukitharie class kingi na kuma au twari class bibireketie kwe kabisa duare ntukwerwa iro tukwira kwambia class kingi na ngikinya on the site oni maiya yakwa yanda tire yare kitu tumuru mwarimu aita aka nayo kitchen na thai ndikuya on the time kinja foundation ya class kiu kingi mwarimu nendele kwa inja yange otiere simiti oni mbethire ne atumirwe na right now on the site ine ndina bundi githomba site ine na nteko me the way forward nonto oni bilanko dai imatirio yakwa nkodai nonto oni asa contractor kintu kyako gitemya kuma site ine na oni betere kintu byakwa bendelea na ngwe yakwa ira ntumi ni mweshimiwa asa contractor na bo aciari baichumirite muno no kumba kwitha be menere bunene bakimurira namba kwithira kireko ikira ciaca kiri manto yo itina mbere na nende katukurie ndi teacher wa chukuru iturea nonto contractor nendelete waka na nenjite maye ya contractor ya yukito ya waka please itukuromba nete yo kinene achokie nikenda contractor beta na mbere kurutira aciari baka irunguri na nande tuiromba tukiwa ya aciari ati imaendeleo tukwenda ndene tigania central kana tigania east kwa jumla chukuru chieto chiete na mbere okarabwa yana beto bathome bweya na alimu itu bachokeria nkatho bachukuru lakini tukwenda baira bila tukwenda mwalimu arutangu nene ni angirindi ana bone ngirindi enjea nonto mweshimiwa mporo aliwa waka ikwawe no temu chiari waka irwa bwiri kuruta kinya chiringi imwe agiaka chukuru ya arere mtu bitina arere mtu bitina ate kwenda kwa elia chukuru ona chukuru bura kari lende na anjiri thina iringi 2016 mwaka no 2016 aranjiri thina chukuru ya Kairo lendia ntemeanete aria atenda mendeleo mwejimwa mpura litete mendeleo ate kwenda kuya kuriti ate kwenda kuona ni ya kuritwa ati ari tuturete twangiri yele tuchoka endu twaringire mporo mutharaba tuwa Bruno ntubako ya akailaji tore mawe twangiri yele itokwera ati ari ba Kairo nyabo etwo mbia ati ari ba Kairo ngiri yele mwejimwa twagirete mbia cha kabutishoni mwalimu nake ajiriko na nachokie maia ya chukuru nachokie maia ya CDF yake kilaji kiuyure kwa matirio yo mwarimu wakoya na kwambiririo tumira na njirenge itiagirite turi yakwa ni romba wira mwarimu nenkera contractor simiti mnenkere maia kilasi kiendelee wakwa nkera ira ikuthomera ilachine bauturira rugu ya ngituyo kana ya mpaka beye bankume kilasi ekiya kiraki wako imwesimiwa mpuru mwarimu iko litena maana mno kilasi ikyo kina maana iruare tutena ya mainge buru ya kuwa pwetu kwa mwarimu anenkere contractor intobiawe na areke project cia thirikari ciendelee ndene ya Kairo itare siasa ria kinya
twaturanie siasa ene rite itaria siasa ni itaria maendeleo ya kabobotiania chari bibo urite mwarimu mnene wa skuru kumba kwitha kilonga skuru inge motori na kona burari monene ba skuru ibo mba kwitha kibwithia mbecha capitation oraba kwa boti unto bone ta kibwithia na mbecha romba kwitha gitu mone thirikari mbia lendi ato mairo skuru za kabutezoni ekubwithia maendeleo skuru mbia hii alitoiba talailo murito wa ngrendi 6 na 7 ongiri bebutini no tenda kwira ari muba ati ari ba kairo mbia yuni cho ikari ngwembirita inachieta twenda renge lendi awete ke principal kaliene enditi cho kaliene primary school o mori mbia ira bana ngaro ngiri bebutini akone bura abuthire kaliene bo thongomu oreke kwena ma St Benedict wethere enditi cho sukuru wa wito Gitonga narekete kubwethia jukuru na mbia cia kabutizoni akabwethia boya muno na bachogia nkatho muno na aciari bagaitwa bakona endune ndilendia arere muntu obitina muthi bachokerete mpora bori nkatho ngwirombete kwithira kiritene ndene skuru ora mpora bori kume kuthura mwaka eno ngire 20 no mbecha kwithira ya kairaji mwanja ndene skuru ya Kairo ukiankatho inene buruke mheshimiwa mpora wa bori muyumbe wa Tiania East non tubwa maendeleo yara tukona aretete muno nkuruki ndene nture yetu chukuru yetu ire ya mona bautwe nira tukona mheshimiwa kwakite mwaka yuyu onka nkuruki irasi muwanja revenation na dhiti irasi bidhatu na kuina bingi bidhatu bibieru bira akite mwaka yu na bionde bya mwaka yu na kuina kingi kebina kira tuina kea tulinende tukuya narua nibo ito uchogeria nkatho no ndo chukuru yetu burera kari kuina mbawira ito rinde dai kinyanto bakulukite ya barabara baitera sukuru bakawisi bitari orira muchiari ari kia wita kuo ediro tena asiari ko kana ndawa ona twana kawe chukuru mwarimu reko otumira aciari ba Kairo na njirete agirite reka kurio kiwa aciari ba Kairo iwe dereva wendro barukia mutarone wa barukia wendro balwamithia barabara wa balwamithia aciari ba Kairo na aturi ba Kairo ni antu batambire metho mpaka utethio bate kumenya bira bikuendelea no te mpango mwarimu ubanga yo kubecha mheshimiwa mporo drene ya Kairo onto imutori na antu ba Kairo bebongwa iba muicie aciari ba Kairo ni aciari ba baome na ni aciari ba kuelewa nkiripotera Meru TV kuma Tiania Betanda Msimochuria wa Thrinja na njemwe ni kurombo tethio boni nyuma ya mwana wa mieri 6 kwirwari na thina ya nkoro mieri 6 ekiluka mwana ethirite ekirwa miruke sibitari ya Kirwa haranende arigitani bwete mwana wa ikwe sibitari ndigurune ya inde nikendra kai wotungata nkuluki nende njeruwete na mbesa haranende bakuromba antu bawendi bubuya amuna atongoria kubatethia mwende wa leiboni nowe nasio Nikieba na keo kinene kirirono rwa kana ka mieri 6 na karakari na murimo ya nkoro untuina mukai atwire nako sibitari kuma karaciarwa arakwa Rwanda itare athanite ucio utungata nthigurune ya India ndi nontu aciari baba tena inyonto bobo karema buru gitumi mwanka thai bare sibitari ya Kirwa mission yoyora bagutariria twatharimiro na kana gawetwa Levi Mutugi kare uciarwa kaciarirwe mwa Methodist kedra twerogete ke tweta rovings nako tweta rovings karingwa mbisa twara katumo mwanka Kirwa karotomo Kirwa hospital kwatwekana uga kwatweka twara twite Nyeri ke cardiologist ondirula manto ankoro ugaringa mbisa keto karingwa mbisa kwatweka kana kala kena hole kena kalina nkoro na kena ndimoni alafu ndi iro kana kotigira twandikira ndawa tasoka kana tasokuringi monka Kirwa kasoka monka Kirwa kero ndi ndawa kandikira ndawa cio tukunya monka 2 weeks kanywa 2 weeks ikatawa siatawa kakabwithirwingi ndawa ri kaombere kunywa kwatuka ndawa ira cia muafekti sio muafekti ndo nonto sina inya saiti kwatuka mwana kwatuka na kuita miruki ekro ke under oxygen and 6 month under oxygen atuma ko toretie na mandaktari bonde hospitali zionde toretie Kenya lakini ni remi kwatuka mwana no India kaomba niwe na machine ire batire
kundumia mwana kwithirite kwina inya muno nti mama no feed mwana anywa kinya ndamufidi aria kunyira nkokira no ringi ndebi nkuromba ake no utethi at least mwana wa correctwe tumbe kucoka mucii kana kangi kancuite ntakona no kantuire cibitari kulukini bakuromba mukai endi weo amwe na atongerio batethia kuotha milioni 2.2 na nikenda kuonokia moyo kana kaka tena atia itukuromba antu wa endu boya baraba kona kiriro kana ka cibitari na ina apo tutethia gavana ma MCAs na ma MP na Senate tukuromba riromba potutetheria tumathine no tunya ngarama ciongo itutumirite utebi tutieria kufindi mwana area na pampas tuthiritie nya transport atutiona tuthinikite saitu rito kuromba riromba giandio baya bonte bara bakona atutetheria kana gombe kuma cibitari nsumbukite muno kuria cibitari nkoromba antu bonde MCAs governors okinya president no kumire antu ina abakomba ututethi nkauma cibitari itwerete njira nyingi cioswa mbeca na ara maturene twaswa mbeca yatwika itikwana nontu bwa ngarama iria irio na ria kuratwikire kwina rifaru wita India ibu ontu turonire nibo yatwikire mantu yaruuone kenda tutethua ni antu baba ingi bawendi bo bwega na tukiromba kinya viongozi bietu bia county kuma ngavana senator na MPs na muntu wenthe otari ne kura noro titari wina intombo tutethia itutethio nontu ngaramu ya 2.2 ni mbeca inyingi muno itemea kuonekana ara mucie nontu mbere mieri 6 kana kathiriete cibitari gatumaira into bia mucie ni gatumirite bigenda kuthira bwetu ni kuromba itutethio na mite kwibura kugombekana nontu daktari urora tweja rifaro na ara twirire kukombekana kinya mantu agethia ya 1 week to come kwethira kubui muno kana ugakona daktari Kiripotera Meru TV kuma Kirua Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na thirikari nikite maabitha ba KDF barabarene ya Isiolo weta Mondogashe Mwanka Mandera nikenda kutiira kulino karia barabarene. Horn of Africa gateway projects are very important for our country. It's very important for national cohesion, for equity of this nation. It's important also for development as it is important for security. So this afternoon we met here for the purpose of really synergizing our efforts towards delivery of these projects. His Excellency the President is expecting us to complete as a government that project in the shortest time possible and in the timelines that has been set. We know that part of the enablers for national development, as the President captured in his State of the Nation address, is national security. And so for myself and CSO IPAN, who have a responsibility to manage security sector, then with the support of everybody, our PSs and the commanders and everybody in the ministry, we are pledging that we shall fully support the Ministry of Roads and Transport as they undertake the great responsibility of delivering this very important project. Not just the road from Isiolo, Modokashe, all the way Kotul up to Mandera. It is also all other projects that are in the areas that have security challenges. It's our responsibility to make sure that we do so. Therefore, out of this meeting, we have agreed that the security team will work at a multi-agency level. We will ensure that all security camps involve all the security teams to enable us to have a better coordination. We have already security protocols in place, and we request to all the contractors and the people who are working with the contractors to follow those security protocols so that we can be able to, we don't give an opportunity to the enemy to interfere with these important projects.
skuru ya Rugusu Primary ni thirite na thina ya wacia irasi rwangiro nyumo cia kithakaru kumenyekana ya Lewa Wildlife Conservancy ni rutetheretie waka irasi atongori bakiaria ugwite irasi bibia tetheria bone na nkuluki ni bainto bya kuthoma na bya kinende na into bingi kathumba bila bikagirithia skuru. Orira mucio kumenyera nyamo yo Lewa yutite na mbere ukiria masukuru mwanya mwanya bore na kinya kaunti motori ya Isiolo na Laikipia. Riu sukuru ya primary ya Rugusu etete nyuma ya kuguneka na irasi biria bya ngoroba bire na into bya kuthoma bya kithai. Araki ari John Kenoti nora ni murungamiri wa Lewa kwa ukiria kithomo ni ukiria nthiguru eruyo. Miarie wa Timbaru ni murungamiri wa kithomo kule wa Purity Kenoti. Kuje na arua twina kugwirwa gukunene muno turiaja Rugusu AIPC Primary iria tugwatanirite amwe na Lewa kenda tumba gutethia ana na aciari kwithirwa bena skuru njega no urabo kuona nyuma yetu irasi biaki kuma Lewa na donors betu balewa twakenya irasi bia ngoroba na niki no twitwije ana betu ri bakweja skuru itwije mathajara maingi jebethirwa bari class-ine kenda bomba gwitanwa na kinya young generation yetu no monka yombe okura bwega ikiomba gwitanwa mantu ne jamega nikio twire batutethia irasi bibia skuru byomba gwaka na kinya kiburi kima skuru jo jonde twakite kiburi kio tukwenda buri yetu yomba okura Meru county yetu yomba okura na tukomba okura niyo twina ngwataniro ona muntu ena kiria nakio akomba gwika amwe kena tumba gwita na mbere no twitwije gukuria kwa nthiguru igukuria kithomo nikio twije no monka tugwatire kithomo getu twi skuru etagwa Rugusu Comprehensive School ndene ya Meru County Bure East Sub County na twejete aja gukungwira ngugira tumbete kwithirwa tukiritamo na aciari na stakeholders bangi skuru eje gukiria kithomo ndene ya skuru ya Rugusu. Specifically na arua twejete kunenkera aciari na Ministry of Education ngoroba ira twakite mwaka muthiru 2025 ngoroba ya irasi bina na class kingi kimwe so in total last year itubakirite irasi bitano bia junior secondary school na ibyo bina arua twejete ko handover tunenkera aciari irasi biu bionthe tubiakite twekira furniture so bionthe bie na ite biana na desk ciana irasi biu itwekirite digital smart boards ciana kumba kuthoma irasi biu itwekirite internet na itubareaga iro mweri na irasi biu bionthe biekiri tiles na biathithwa biathongo mabwega muradi jou tujothithitie ku replace irasi bia mpao biria biario so irasi bia mpao na ndi guti mwana ukathomera irasi ne bia mpao kaire kuma mwaka juju. Nawe Joseph Alemaki ni director wa kithomo kaunti ne Meru arakiaria kwa mutaratara yoyo ukiria kithomo ni wa Timbaru ni ministry bunene. We have come here today and we were here earlier to commission the starting of this building which is sponsored by Lewa Conservancy and the other friends, and let me say that we are very, very happy for the partnership because we commissioned this one and we are also commissioning the other building which was complete by then. And as you can see for yourself, it is a building which is built the standard. Furniture is there, and additionally they have done what is not found in our schools, in other schools. I think that's another new frontier. It's a milestone, and we appreciate Lewa Conservancy for doing that. They are sponsoring 14 schools, is that so? Yeah. 14 schools in Meru County and some in Isiolo and Laikipia. The partnership is very much welcomed by the Ministry of Education. Na kire aciari bara bathometha ciana bo cukuru iyi ya Rugusu ni bakathite talia Lewa ukiria kithomo na njira iji bakiwa ni wikira na nyonta ya kithomo bunene kwari nya thina cia ruzi kwari thina cia nkui kwari thina inyingi mberere wetonyera lakini rare wetonyerere mantu zetu izetire sawa twina irasi bibi thongire irasi bikugweteka irasi bia class ana wetu ibakuthoma bwega patina stress ine ibatukiritie skuru nya ya ndinjito mbere ana batenda kuja skuru kuringana mathina jaja ari kwende na ndi thai kuringana skuru ebwire bali umenya kuraza nkuruki batiga ire ire akwina kwa bakeza na gwetu kuringana skuru ethongi ingwirite kwithira ndi mwarimu ndene skuru ndi muritwa ndi mukia ndene skuru eje nonto bwa ure skuru eje tete na mbere bwega skuru eje ambiririe
ina itina iras tikana rĩrĩa twaretete ana aja mbere ma irasi biere biagana gwa bikabina bigaeno na mpao aritani baritana na thina ana ibari na challenge irasi biare bya tiri lakini sofa kuringana rewe ukurukira negarure iras biekiri bi cemetery bira biare bya mpao barato eberio bira bya maiga kinya staff room yongwa yare ya mpao lewe irato chencheria irato akire iras staff room yiga kwa kinyari tan barethera bare ina ngund praise kumba gwitana bwa gabe comfortable twina nkatho no ntubwarewa ngugire twitirite ndene school eje ya Rugusu twina nkatho no ntu kinya roje ima totali na roje lakini lewa ni tutethetie kuona roje na njira myanya Nkiripotera Mero TV kuma bore mbita wa Mwende Walaiboni. Riboti ya Mwende Walaiboni ni etukira katanta kiri nteto sietu muthenya yerere nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Mero TV muthenya ngakwendera kaita kathongi mbita wa tiri mbabu.